Lanjut. Duet Bi Aleng napa Bi Empugah? Bi Empugah. Hah? Bi Aleng. Nyaman Bi Aleng kah? Nik kene nyaman teng bonteng aku. Masyaallah. Ya Mbak Ti, ya. Ayo Mas Haim. Kadang Anjir nyaman gak ada, kok tak tahu lagu apa ya? Mak lagu no Mak. Terkesimo. Mon mareng ngakui beding. Aduet beding lagi bang. Pasal sama le persen. Iya tak kok bedeman kok mana? Banyak reng bini ratin. Geng sayang matom pes-pese. Bener tak bener gila geng? Aku saya coba pakai sabar deh ngalah. Kor pelak tak apa bang? Dan siapa belang? Tepung bi genteng mau sakit hati tang kimi. Kebaya apa bang hempo? Mati lo sakit di makakan di ate yo. Bah, sangki. Di mati na. Dina. Oh, boleh dinda ding jaga. Iya malah taman tuh. Kelainan berarti dia. Ayo. Ayo. Ajo kan lu. Jemelean ko pendeng. Gendeng nih kene ya. Banyak tulang. Iya, lakon. Juga pendeng bunton lanjang. Iya juga tahu bayi. Jo alakean reng gendeng. Arapa? Kabenyaan mata karanjang. Tepuk tangan mi meletak ciami. Nembus soro mir ya. Kok kaki pun soro yang kok dia nak kaki. Sasasangan kui uing. Terus. Ju atas beton. Cetek gin bang. Kun karo sasas. Lakar reng bucin ni bining banyak muah gelowi. Iya din radin. Ciling lek erah cileng podon. Bener tak bener kak? Rabedi. Jangan umirah. Pasti glowing. Glowing iya kro. Glowing. Kro biar engkau du ngetuk je sepote. Terus sediman saya Dan menceleng full kadot. Oh, buat osom setia mau pote ke pantanang ada iya celeng. Ayo. kok siung mun ngodien salon Odi. cek sabar ebeng labeng Mas Romli. Iya sabar jeding Romli. Gimana Romli? Terus. Mas keh tang leer poton. Nyongok nyongok. Nyongok poton kok jangan. Jangan cara poton teng aki. Iya iya. Poton. Oh iya kena poton berarti. Terus. Poton ya ya. Ngucap poton kaki. Ayo. Mas keh tang leer poton. Iya. Iya yo. Nanti ada memonik gini. Ayo sadia kaki sadia. Jangan kita beli duet ya kebareng mbak. Ayo nak kaki Muhammad menyaman. Tarik jeriang. Pakai ronyuting. Marah. Anu ibu-ibu pramuka kedua cak depan kedua. Menitah lagu memang kau pegang kau kan. Ayo. Nah, dia buka. Main ngak aja mereka telur. Monre kalah kok monbire. Mon ngodi na salon. Bau. Terus. Sabar berlaba. Mari terus. Mas keteng leher bocor. Ada apa kaden? Teroni lagi. Teroni kami. Habib Husain Pakun Senaba.
Putupah. Iya lambeng kok senabeng kaki. Arah apa mon setia? Tobuk. Arah apa mak tobu? Tua. Siapa tua? Beni kaki. Siapa tua? Wah Ibro. Enjak, jareng kok bini na siapa setua dia? Bini saya kemah. Kaki kan setua yang bini setua. Cek dia nyaman. Berarti kakan di sengudur ya? Bede bucin. Iya. Oh, bacek banget lah. Oh, Pak tak Mak banget. Ya tak kira dosa. Mak dulu tak dosa. Cek nyaman. Cek kakek gendek engkau. Bini gendek. Bohong. Engkau nggak boleh lagi buru jo. Iya ki, tak gendek berarti. Kayak mater beda boleh. Ayo. Siapa cek kakek? Dulu kalau mater beda minta. Arapa kok mah bini dan kaki. Arapa? Mon mareh nomor setong. Berempang. Tak kira nomor tenong. Mon enter ke kampus om. Mon te dubi laki nah bau celo. Bener kak? Tak oleh ngaji ya. Jadi kakek bini dua pernah nengkok bau celo. Dia cerita, iya dana. Ya iya mau bukti mana? Mana? Siom. Mak bunga Pak Lekor ku. Telaki apa ki celo? Enjak bang butuh pajak. Tu pandeng mate. Kakek terus masih bini mati dah celo. Iya. Enjak cak kepengen miron. Kakek lakon nih. Tembang ngangkui calo. Iya. Terus. Angoan ngangkui arek. Iya. Terus. Jasa lagi muncelo. Arapa. Terus sakit. Iya. Penyantang pendukung kan. Torot. Mune sorak bumi kita todus. Tak todus. Tandena selake cerai. Wah tepuk tangan kabeh. Iya tangannya lo kita depa. Iya lah jenere. Tanghi. Dadi mun iya jereneng hin. dadi mun sebini celok king selake Cerek kret emon. Wedi mah kaki minta tomante beri marah. Beri mi kayaknya 10.000. Oh PC. Kata mak. Yang kusut kalau sodo. Sot kelo sodo encan celo. Masuk kelo sodo nah. Encan celo. Cek beni. Masuk kelo sodo nah. Encan celo. Cek nyamanan secelok mun jieu. Beni kro celok benger. Balik sekak. Rek lagi kocak celok. Mon HP ada sinyal. Kenapa? Tak usah angkui boleh. Pengen pada maaf. Mon andi bini bengal. Saya minta taku ah. Angoan abini boleh. Iya saya paham. Bener. Wacana ba bener. Aku tek saya langker. Wacana ba senunduk bener dan. Bener ki ba? Bener ba? Bener mun mangal babengal lu. Motor tak beri apa umi? Manter. Geleng lebur. Arah pecan kakek. Embung geleng. Hai. Aku gengku. Ngak mulung padi. Hai. Arah pecan kakek menandik bini bengal. Angoan abini oleh. Abini apa oleh? Abini ya? Iya. Maksud abini ya? Nyaman. Engkau pas derma? Pakun. Oh pakun. Arah apa kek maksud abini? Neser ke kaki meletak lesuk. Moni serjak pebini ih. Neser. Moni serjak pesake tangate. Kakek tahu mun sampai sebini madu. Ada apa? Bere. Apaan? Atina. Di mah. Dina. Oh iya bero. Beni. Aji beni be. Bero kapan? Kakek abini yang kui. Hah? Abini yang ku. Iya. Tung bagutung darah. Iya. Terus abini yang ku. Reng bini ndek madu reng bini sesoleha. Engkau orang soleha apa bang? Engkau peraten bugeng sabar ke kaki bang? Siapa perhatiin? Aku. Ya Allah bohong. Jangan kira aku nggak kocurumbu. Lah engkau kan Maria gambus ki alat tinin kaki tuh tada tang suara. Dari nangku abek teh
Edi makake Saladin. Geleng kok ceket edung beri tanya kingakan. Wala sak masak tibi iku wah. Capit mek kakek balik semi. Wah, orangnya papi ini nah. Mele cukup lele. Merong keluaran. Pas bungkus eke boleh. Iya, terus aja. Terus. Tak rapa abini boleh. Terus. Bedauku gitu. Iya. Marbang. Ayo. Terus akhirnya ya lanjut aja. Saya. Tak rapa abini boleh. Angku yang mega. Wow. Abini angku. Terai bahagia. Iya. Engkau terus tak minta mun bagi make setia nyarai di muka kita rapa. Iya. Arapa deh, wis. Noro. Mana? Kental dia. Iya. Iya, terus. Abini yang ya. Iya, Apa saya petang kau tarap ya? Bahagia. Apa bayi? Tarapa abini boleh. Ya. Keng kakek esenat boleh. Sampai sonat deh. Kakek. Ong gua. Iya. Mon temu. Mon temu nyaman. Betul kesah. Di mesti temu. Abang kau banyak tang orang ke. Di mesti temu cek kaki tidak ada bukti kamu gendeng. Aku itu pintar kemarin ngucap nyanyi lakian ke Surabaya. Sedu malam nah. Iya. Ternyata aku agak liur. Oh. Mak bade seroce nak kena safata ngebale. Tak bisa. Mak orangnya kaki kapi deh. Takut ke aku dong. Mangkat Sengat. Apa sini boleh? Ketika sana boleh. Sasaran kui juta atas beton. Banyak muah geloi seling merah dalam koton. Selamat datang Ratu Joda. Masya Allah Ratu Joda. Selamat datang Umi. Oke Pak. Ya. Ya. Aduh mantan anyar kena. Mau nyeri lagi. Jadi seling ganteng. Sepenting alake, bela kalake. Sepenting albi. Terima kasih Mantin. Kau kemana? Bapak bu, jangan pilihan mentok. Jangan pikiran kamu, menjaga dulu pada esok. Tak usah kiwat terus, dunia banyak. Aye. Pokok baca dan salam, rajin dari Masya Allah, Pepe Kalompang. Juragan Buci. Mau nyeri lagi. Jadi seling ganteng. Sepenting alake, sebenci ane.
sero pokok beten salaman rezeki dari Allah pokok beten salaman rezeki dari Allah pokok beten salaman rezeki dari Allah. Terima kasih Big Bos. Nyaman. Cekelang tomak ke. Oke.